Почитувани патраче, добри вечер. Витајте у новим видању телевизијного магазина, за втори нашо новинаре пририхтали следујуци прилоги. Поровноваc nas i evropskih farmeroh nie mož nijak. Evropa čuva svojih farmeroh. Mi keď protestujeme, policija nas bije do Valalu. Njet možljivosti na traktoroh vojsť do Beogradu. Već na nas nakvača rižnih inspektoroh, ktorí nas maltretuju. Dostavаше u pečatoh, že popri telefonoh, laptopoh, knjiški ostavaju u cijenju, postavaju demode. U bešedi z mladima doznali sme, že popri obovjaznih učebnikoh za školsku nastavu, na ih poljičkoh mož najti inšaki knjiški. Почало to u oktobru, такі були 100 вечер годинешка. Мали sme 25 roky menej, mali sme 15 kg menej, ali mali sme isto terio, da poviem, že radosti u očroch, jak i to ti dneškajší ľudia. I ja bizovni, že da mi tedy ne napravili Karpati, oni bi ih nješko napravili. 22. oktobra u Dome kulturi u Ruskim Keresture organizacijni odbor kulturnej manifestaciji Kosteljnikova Ješenj dogovarulše, že tohoročna manifestacija pošvecena tvoriteljovi naše gramatiki i začatnikove ruske i umetnicke literaturi bude otrimana od 6. po 21. november. Dramu Vona njevinovata, ktorú po tekstu Jevgena Kočiša za Ruski narodni teater Petro Riznić djadja režiral Mihajlo Zazuljak, a čija premijera otrimana sobotu 24. oktobra u Ruskim Keresture, publika prilapjela s oduševijom. Mljekarstvo u našej državi na vše cenših konaroh i veljimu predvidzuju iščeljem da skeljo roki života, ket še predluži zos takvu agrarnu politiku. Prilog ko tri šljidzi poinformuje nas zos obstavinami u tim konare poljoprivredi. Mlijeko u našoj žemi vše na cenše čuri i najveći produkovatelje počustvovali krizu. Mali ju ož odavno čustvuju. Ta jedan po jedan predavaju kravi, a veliki mljekare išće maju dovirija do tej državi i čekaju ljepši dni. Mi smo od negde maja meseca. Od maja sme spod hranici rentabiliteta. Namahameše vitrimac, nazdavameše vekšim otkupnim cenom, alje okrem naših žadanjoh i nadjijoh, nje vidno rješenje. Keď tak bešeduje predsjedateljka Asociaciji produkovateljov mlijeka u Vojvodini, ktora zo 170 kravami, zo 182 dojki, spada do vekših produkovateljov, ale njezna poklišće vitrima, već biše odvičateljni mudri glavi mušeli za dumac i dacu zrobic. Voljem pobešedovat za statkarami. Na moju veliku žalost mi stvarno nemamo saradnje. Nažalj, mi na iscenje máme nijaki kontakt, nijake sotrudnictvo z Ministerstvom poljoprivredi. Od avgusta 2014 roku probujeme na šitski sposobi. Prek mailoh, dopisoh, skackoh, daja kontaktovat z njima, ali otamalj mameljem cihosc. Udaloše nam ljem vidajkac prelev mani na uvoz mljekovih produktoh, ali je problem nam uvoz kondenzovanoho i mlijeka u praščku i masla za konditorsku industriju. Na to ti tri produkti njescu uvest prelev mani. Nazdavameše, že 2016. rok nje dočekame bez tih prelev manoh, bo še i tak ljetvo otrimujeme. A kad nje budeme mac tot odbranjebni mehanizem državi, mljekarstvo u Srbiji o rok dva ščeznje. Pre nelojalnu konkurenciju uvoz tunših produktov z zbohače Evropi, cena mlijeku pada, ali nje u predavanju. Cena je sa nekih 42 dinara. Za nas, velikih produkovateljov, ktorí spoljňujeme šitski vimoh i mljekarnjoh, imame najkvalitetnejše mlijeko, za 2-3 mešaci cena zos 42 dinarov spadla na 32. Teraz kus zdvihli cenu, Hviljkovo placa 35-6 dinari, bo premenjeli parametri za vyrachovjovanje ceni. Jugoslav Tomić do mljekarnji pridava 500-600 tisjači litri mlijeka ročnje, a mol bi hvari i 1.000.000 litri ljem kad bi bilo uslovija za rubot. S obzirom da je još kukuruz u jeku berbe ili... Poneše kukurice išće nije vilamana, cena je niska, ta išće pomoć Bože. Občekujem drastične zvekšanje ceni dok še zakončila mačka.
Povec ceny koncentratom skoča, ta nam ani buvších 42 dinari za litru nie budú dostatočni, že by sme boli u plusu. Держава не збавело. І пред 2 роками сме мали істі проблеми. Наказише у веже, зменшуju нам цену, а то велька грішка. Jedan po jedan statkar predava statok. Keď tak predluži, i ja popredam. Ohabim ljem kolo 10 kravi za sebe, buzem karmi z bujački. Nie može već i tak. Nam zmenšuju, a malim otkazuju. Nie robi się tu o kvalitetu mlijeka, jak się oni vyfarjaju, bo nakazi mlijeka hibi već beru i od tih najmenših. Već im nje češko s kamionom pojzi po 40 litri. Pan Zec, poznati statkar, ma 180 hlavi rogatого statku, za što 62 dojki, ostatok bujaci i prviski, a zostam še za njima už 40 roki. Za sebe hutori, že je kralj statkarov. Ročnje vyprodukuje 350 vagoni hnoju, ta za svoje polje pohasnuje 200 vagoni, a to druge popreda. Rusnaci nemajú veľa veľkých statkarov. Mi pobešedovali so jedným malým, ktorý nema britky slova o tej produkciji. Trimam dakle, do 20 falati, da kedy veci, da kedy meni, co rohatov statku sam post, co kravi, co bojački, co celjata. Takže nije da jaki sam veliki proizvođač, ani še ni bavim na veliko za stakim, ali tako, daje se predazi, tak dalje. Keljo kravi imate? Momentalno máme 3 kravi. Mali, ktorý še doja, baš 2 teraz len doja, jedna treba da še celi krajom mešaca, ali nikda ja veľa ne trimal, do 6 som trimal najvece i mezi tim jak prišlo to ti kojaki za s tim mlijekom, em še bere, em še njemere, već kad sam ko zmenšal, a to ti kravi trimam pretože bi bilo mlijeka doma u obiscu, u familiji i tak dalje. Davali se danas i na otkupne mesto? Mlijeko davalo še veci. Jakim Čižmar ljem da kedi prida zvišog mlijeka do mljekarnji. Von mlijeko madze plasovac. Kupujem mali celjata, taki 10 dnjovo i ja ih već kakarnim napavam za mlijekom i takže već oni ostavaju mje dalje za to. I dobro, kad da se višak, jak vam placa? Placa, jak da povem, dobre je, baš sme nemali takú situáciu, že sme nemohli nošiť, že bolo zabrana alebo co, ale placa tak, da ne povem, možno povedať, došlo medzi tým niet premiji za mlijeko, nedobijaše premija za mlijeko, a nedobili sme ešte ani subvenciji, i takže baš nije tako interesantno teraz mlijeko nošiť za mliječari, barem nam. Hoć vi ne predavate mlijeko, mlijeko še kontroliše každý mešac? Hej. To musi tak. Vše kontroliše vše. Takže i placi, jak da po mojej jeste i tej organizaciji, každý mešac. Keďže to placi? Možda 600 dinari po kravi. Nemam poviem si točný teraz. Čižmarov statok umatičeni, ta dostava i subvenciji, ali za mlijeko ih ne dostava. Te subvencije bi bile mnogo značajnije da mi nemamo... Тоти субвенції би нам були значніші, keď by не існували паразитські служби, які нас оцінюють. Keď im не заплатíme, не vytvoríme právo na subvenciji i regres. To država zdumala. Z tih 25 tisuća dinarov za každú rasnu kravu nam ostane 12,5 tisuća, bo musíme platiť 3 služby za šorom, ktorí nam ani nie potrebni. Potem prihodzi inspektore preveric, či sme šitsko povyplacali, ta až vec môžeme dostať regres i subvenciji. Gumni inspektore prišli až pozavčerom, a kto zna kedy stihňu obisť i drugi majetki, ta vekšini produkovateljom subvenciji stihňu až na rok. Toto vše požnji, tam mesto stimulativi i ukladanja do nove produkciji, toti sredstva vypadaju jak plati za platanje finansijoh. Poređenje nas i evropskih farmera je... Porovnovac nas i evropskih farmerov nie može nijak. Evropa čuva svojih farmerov. Mi keď protestujeme, policija nas bije do valalu. Njet možljivosti na traktoroch vojsť do Beogradu. Već na nas nakvača rižnih inspektorov, ktorí nas maltretujú. Ja še nie bojim od inspekciji, bo robim šitsko po predpisanjoh i tak jak rozkazane. Šitski troja veliki farmere nam hvareli, že keď tak potirva, popredaju kravi, ta ljebo budu chovac bojački, ljebo postanju čisti zemljedilci. Jakim Čižmar, tak i brigi njema. Mace veće bojačke, a kravi, co še baže vi placi trimac? Ne znam, mne še i placi šitsko. Ja povedzme, jak sam ih otvoril prvejka, ja
Mnje to mlijeko ide do tih malih celjatov. Ja to tih malih celjata išće mešać im davam mlijeka. A će ono po 60 dinari, će ono po 30 dinari, mlijeko mnje ne interesuje. Ja celje mam na 8 tižni tam ljevo na keljo za zalučovanje. Ja ho pomali zalučujem, nje berem s kamiona, već kao jest problem, a prolivi lijevo pravo. Tako u stvari ja každe celje zalučujem doma i takže ukazalo što mi jak dobre. I nie patrim na to, že keľo popilo, lebo... I keľo trimate to ti cejata boljački dok ih ne predace? 500-550 kg obično. A obično patrim da dokraču na pojdu, da ne uzje preživu, da že nemaju te kile. Boljački lehko popredať s lokalnim mesarom. Cena nebozna jaka, ali še každý penješ do visca zda. Kad suška zaškripi, ta za rohi jednoho, ta predac. To vam jak šporovna knjižočka. Tak je dacu, hej. Pred daskeljima hodzinami otvoreni 60. Međunarodni beogradski sajam knjižko, ktorý bude tirvac po 1. november. Na sajme učestvuju veci jak 450 vykladatelje zo Srbiji i inozemstva, a host na tej manifestaciji Rusija, ktorá vyloži 1500 knjižki. Najnovših vydanja na sajme predstavi novinsko vydavateljna ustanova Ruske slovo. A či knjižki u eri kompjuteroh i mas medijoh interesantni za čitačoh, u prilohu ktorý šljici. Školi, čitalni i drugi obrazovni ustanovi toho mešaca organizovali rižne aktivnosti vjazani za promociju i afirmaciju knjižki i rozvivanje svidomosti o čitanju okreme pri najmladših. U Kocure velje žitelje členi Valalske čitanji. Ja žal knjižku Koralina,
Ešte som ju neprečítal, ale som odpatril film, tam me zanima, že co bude lepšie, či film, či knižka. Ja ľubím čítať tínedžerské knižky i teraz čítam od Sophie Kinsella Umeš li da čuvaš tajnu i stvarno mi še páčia, tak i думam ešte veľa čítať. Ja tiež ľubím čítať tínedžerské knižky i ostatnio som prečítala Bele klizaljke i páči mi še i preporučala bi im všetkým ne pristajú. Ja ljubim čitati knjižke, ali nje na teljo. Već se ljubim patric filmi, jak da čitam knjižke. Već si zapametam kad patrim film, jak je čitam. Ja ljubim čitati enciklopediji i teraz čitam Krila, jabuke i Durbini. Ja ljubim avanturistički pripovedki. Teraz čitam Pohod na zveri. Prečital sam perši deo. Teraz čitam i teraz vežnjem Totu. Takže ja ljubim takie knjižky. Uglavnom, djeci mali na hodu vam dać do znanja, že co oni čitajú. Ali ja mam upečatok, že to zažljem to ta obowiązna lektira najobowiązniejsza, która się czyta. Motivovani su za ocenami, te su preto i aktivovani kolo čitanja. Ešte keď by mali veci šli od mnoho času, všelijak, že by tu boli interesantni temi za čitanje, ali deška ih stalno škola i obovjazki vjažu za to tu obovjaznu literaturu i učebniki, takže po ih pripovetki ja to tak zaključala. Pokušavam da ih vratim na nešto što valja, da pored moderne, da kažemo, knjige, one koja je trenutno aktuelna, uvek pronađem nešto ili od Plave ptice ili od Kadoka, od klasika dečje književnosti, da osete lepotu pisanja, to je poenta, da obogate svoj izraz, da obogate svoje vidike, da oni nisu uski. Duhovni rozvoj djecka obovijazni, jak su fizični rozvoj bitni za sam mladi organizam, tak i duhovni. Keďže nie budeme patriť na to duchovný rozvoj. My budeme deška zavartu jedným svojim švece, ktorý deška či vidze do toho širšoho šveta, či nie. Znači, prilahodit će novim časom, u stvari bude najljepše, lapiće i angažovat će na svojim vlastnim duhovnim rozvojem. U Verbaševu čitanji Danilo Kiš, najmlađi mali na hodu upoznac da jednih pisateljov i pobešedovac uz njima. Evo za decu smo niz lepih događaja priredili, dakle pesnici Tode Nikoletić i Robert Akarić, dakle dva možda trenutno i najpopularnija dečija pisa su obišli Vrbasku opštinu, dakle prvake opštine Vrbas koji su i svečano postali članovi biblioteke i to je u stvari najbolji način promocije lepe reči, poezije, književnosti, dakle susret sa živim pisem. Dostavaše u pečatok, že popri telefonoh, laptopoh, tabletoh, knjižki ostavaju u cinju, postavaju demode. Knjižka bym preporučila všetkým naj čitajú, ale menej čitajú, bo patrajú na internetu, ale knjižka lepša je od filma. I chcela som povedať, že jest velik pisateljov koji dobro pišu, dúfam, že se každý može prenaći u svoje knjižke. Na internetu jesu dostupne, većina knjiga jeste, većina ne, ali nemoguće čitati na internetu knjigu, dakle, teško je pročitati rad od 20 redova, a nekmoli celu knjigu, dakle, bez obzira na dostupnost informacija, mislim da čitalačka strast i čitalačko uživanje je nemoguće još uvek zameniti. Ja osobno ljubim Pearl Buck, pisateljku, i prečitala sam od njej Dobra zemlja, tak šla po srpski, i preporučala bi mi drugim mojim tovarišom i že bi ju prečitali. Omladina u ostatnji čas počela dozvolje čitati knjižke. Jedan čas še nije čitalo, uglavnom ritko kto čital, a dom že ostatnjih rokov še baš počelo čitati. Co ti ljubiš čitati? Najvoljim čitati naučnu fantastiku i daco istorijni paži i takie. Ja ljubim čitati dejaki romani, ale zo školskiej biblioteki nie berem takie wiele knjižki bo niet, ale uglavnom berem, to jest požičujem slovniki, evo dejaki enciklopediji opatram, no to ipak školskog charakteru to ta biblioteka. I ljubim kupovati knjižke na sajmu knjižkoh, tam idem často. Dúfam, že omladina teraz
tih rokov tako bardziej počala čitati, svođi pa knjižki, filmi bardziej prevladuju. Jako ti teraz vžala knjižku? Tu sam našla u školskoj biblioteki Tajni život Viljama Šekspira. Ja preporučujem mojim jak tovarišom, že bi čitali, pretože to skroz ničaka, jak keď odpatriš film, jakošik bareš jak užiješ, abo ne znam jak pojest po ruski. Ja čitam Gio Muso, čitam u ostatnji čas, prečitala sam kolo 4 jeho knjižke i bar dobra knjižka Vrati mi se. Preporučujem, že bi prečitali da jedne knjižke od Paula Coelha, pretože stvarno maju jazi za istoriju i interesantno je inčak kad prečitaš knjižku i inčak ju možeš dožiti u glavi, jak kad patrime na filmu. Väčšina týchto i film i knižka je, no ta inšak izmist u filmu da se i dodaju, a u knjižki tak jak napisane. Žala sam ju domom že 3 raz i bar mi še pači. A preco? Interesantna knjižka od dvoch divčatov, ktorí putuju prez Šved za svoju mac i doznavaju da su nove. Ja volim da čitam u slobodno vreme, pored lektire i to što treba za školu, neki savremene pisce. Вечером учительки задаваю да читаме. А читала съм успела Владу и Воденичка на Кривени поточку. Любим русских писателів, бо є деякі слова, котрі ще існували у пройшлості, а teraz sú veci nie zalapení u našich oblastoch, takže nejaké slova zo staninskih možna učiť. U bešedi z mladima doznali sme, že popri obovjaznih učebnikov za školsku nastavu, na ih poljičkoh mož najs i inšaki knjižki. Čitanja u školi Petro Kuzmjak ma vece jak 16 sjači naslovi, a jej fond 6 dnja nadzenj zbohacuje. І того року, як годі кожного року в октобре, на саям книжко ще планує іс, ktorý počína 25. oktobra. Naši školjare s profesorami 29. na štvrtok idu i verovatno počím to i promotivni tam ceni, každe daco za sebe najde. Ja pretpostavljam, že ši fond išće u biblioteki knjižko zvekšati. U ruskim keresture do žadane knjižki mož dojsť i u Narodnej biblioteki u školi, ktorú volajú Zamok. Uglavnom što čita beletristika najbardziej, no jest ľudia, ktorí zainteresovaní i za literaturu, zo psychologii, zo religii, zo historii, takže máme dosť knjižky, ktorým biblioteka može dať na raspolaganju. I popri toho, že mož najsť rižnorodnu literaturu na internetu, zažljem, a verim, že še vekšina sklada s takim stanoviskom, ani jeden ekran ne može zamenjiti s prijemnih hviljki preprovadzeni u druženju uz knjižku.
Poszła miła niebieskim kocic, raszki zarastają. Poszła miła niebieskim kocic, raszki zarastają. I chorobcze anieszali szerco wykrywają. I chorobcze anieszali szerco Почитувани патраче, здогадніме ще, хто прилоги остали по конець емісії. Почало to u oktobru, taki boli isto večer Jagodinješka. Mali sme 25 roky menej, mali sme 15 kg menej, ali mali sme isto teda, da jak poviem, že radosti u očroch, jak i to ti nješkajši ľudia. I ja bizovni, že da mi tedy ne napravili Karpati, oni bi ih nješka napravili. 22. oktobra u Dome kulturi u Ruskim Keresture organizacijni odbor kulturnej manifestaciji Kostelnikova Ješenj dogovarulše, že tohoročna manifestacija pošvecena tvoriteljovi našej gramatiki i začatnikove ruske i umetnicke literaturi bude otrimana od 6. po 21. november. Dramu Vona njevinovata, ktorú po tekstu Eugena Kočiša za Ruski narodni teater Petro Riznić ďaďa režiral Mihajlo Zazuljak, a čija premijera otrimala sobotu 24. oktobra u Ruskim Keresture, publika prilapjela s oduševijom. Kulturno-prosvitne društvo Karpati u Verbaše už 25 roki pestuje kulturu i tradiciju Rusnacoh i Ukrajincoh. Draha bula Cernjova, ali uspišna. Členi toho društva možu bud ščešljivi, že maju svojo prostoriji i čisleni sekciji. Švetočna skupština i druženje z nahodi jubileja otrimani 5. večera. П'яток 23. октobra знаходи 25 ročnici Kulturno-prosvitnog društva Karpati u Verbaše u prostoriji društva otrimana Švetočna skupština. Pred skupštinu otrimani hlavni odbor društva, a pred Švetočnu otrimana robotna čast skupštini, na ktorej rozpatrani zvito roboti društva medzi dvoma schackami, zvit nadpatrujucoho odboru i finansijni zvit. Na švetočnej časti schadzki šitski buvši predsjedatelja Kulturno-prosvjetnog društva dostali plaketi jak najviše pripoznanje društva. Plaketi dostali Zvonko Sabo, Janko Lendjer, Mihajlo Kuzma, Jaroslav Kombilj, Vladimir Papuga i Slavko Mikitišin. Počalo to u oktobru, taki boli isto večer Jagodinješka. Mali sme 25 roky menej, mali sme 15 kg menej, ali mali sme isto teda, da jak poviem, že radosti u očroch, jak i to ti nješkajši ľudia. I ja bizovni, že da mi tedy ne napravili Karpati, oni bi ih nješka napravili. Ja im žadam ešte veľa roky, dúfam, že s 25 rokami to len fertal víku, da im doživu i pol víku i da čitame na stolitije našoj roboti. Na samim počatku, taj i každe mlade tovaristvo ma problemi. Mi najveći problem mali, že sme imali svojo prostoriji, gdje budemo trimovati probi, gdje budemo nastupi, gdje budemo moći dočekati hostov i provaziti hostov. Međutim, i to sme rješili. Uspjeli sme dobiti veljo djeci i veljo amaterov za svoje sekcije. Najveći za vreme mojeg mandatu, najveći smo zapametali odhod do Ukrajine na 5. ročnicu oslobođenja, odnosno nezavisnosti Ukrajine. To šitski naši amateri bar pozdravili i zapametali su šitko do danas. Nješka veljo ljehčeći, bo máme svoj dom, svoju prostoriji, svoju probi, ali máme problem jak pozbierać mladih, že oni već je teraz zainteresovani za kompjuteri nego za druženje i za amaterski neki
odbivanja u društve, to nam veliki problem teraz. 25 roki, to roki u kotrem človek duma, keď ich má, tedy, že práve počína život. I mali sme takú zveci, jak 25 roky, keď sme šalapeli do tej roboty, že budeme snovať jedno društvo. I tedy u Verbaše bolo jakých sekcií, ktoré robili pri Domu kultúry, ale sme napravili to smeli kročaj i dumam, že sme napravili dobri kročaj i dobri posao. Od tedy ta evo ponješka, keď daco še trafija u kotrim dominantnu stvar ma tot nacionalni identitet, to Karpat. Već i ne možeš ani zadumati da jaka manifestacija Rusnacu i Ukrajincoh u Verbaše, a že to nje Karpati, nositelji, snovatelji i tak dalje. Sam spomnut, že 25 roki to veliki period. Za Karpati boli, da povem, i češši i ljehčejši dni, ali u stvari za Karpati zos takvu zlovu, jak co i mi imamo, znači ljudi z Verbasu, ljudi z Ukrajinci, Rusnaci i šitski druge, že to še dobri period. Mali sme periodi, jak co povedzme osnovanje Karpatov, to peši 10 roki, gdje še društvo stabilizovalo, gdje ukazalo, že ima potencijal, že ima moc, gdje oformljeni velji sekciji, gdje je pricahnuta velika mladež, znači jedna baza mocna stvorena. Već kad smo imali jedan period gdje smo budovali. To može biti to budovanje i rezultat toho peršovog perioda gdje smo dobili jedan kredibilitet pri širšej javnosti, pri institucijoh, pri narodu i na kraju već kad smo izbudovali to dom, co rezultat jednej mocnej zlovi. I teraz mamy treći period, da tak povem, gdje je da jeden mir, jedna stabilnost i назнав, що ж такі добрі періоди ще і наставлю в будущності. Я був головою від 2011 до 2013 року, що се дотикає мого мандату. Товариство робило з успіхом, мало багато концертів, мали виїзди до іноземства, до Польщі, до Словаччини, до України. Po Vojvodini i po cijeli Srbiji, pravde do Šumadiji, tam doleno ne jihale, ali po cijeli državi i za kordon. Можем povedať, že sme konkurovali na rýžnych konkursih, ktorý objavuje i Republika Srbija, i Autonomna pokrajina Vojvodina, i lokalna samouprava. Šadzi sme dostali penježe, znači i od Republike, od Ministerstva kulturi. Toho roku perši raz u istoriji društva sme dostali sredstva za smotru horo. Takže môžem povedať, že dúfam, že sme na dobrej dráhi i že jako še gi snahodzime u tih časov, taki jaki su. Dobili sme, da povem, i dva zanjati osobi. Dúfam, že sme ritke društvo, ktoré uspelo dobiti spred javnih robotov, dva osobi, ktorí tu zo staroho Verbasu, môžem povedať, i ktorí nam pomogli da toto društvo i prek ljeta še pošori i co najveća stvar, co sme porobili, a to napravili sme Karpatsku biblioteku. Biblioteku gdje sme na da povem pravi sposob popisali šitske knjižki, zbohaceli knjižki, to je fond knjižkog, takže máme 1500 knjižki teraz u prostoriju društva. Ja, bar mi milo, že som i dožila 25 roki, keď še s dohadnjem, že jaký nám počatok bol u murovanju, keď še dohadnjem, že písňa bola tá, ktorá sušela muri, ktorá nám davala moci da ideme i da vytrimame dalje. Za to tých 25 roky mali sme veľo nastupy, mali sme nahodiše upoznat so zveljima društvami i tu i u Švece, takže sme veľo i putovali i do nas prihodzeli i gosti. A ja še i dakozi do dramskej sekciji dala, da som svojou možljivosti i tam vyhasnovala. Takže som še bar zadovoljela i zostim, že som sela prenjes ljudom,
Všetko toto, co naši književnici pišu, spisatelje, su povest, bo to veliki slova, a da jedni ljudi nemajú kedy da čitaju, da već to glumci ponajveće i to porobja, da im prenješu to ti slova i to ti moci. Takže i dzeci tu videli, že co še tu robi, i mladši, i oni prihodzeli tu. I jedno možem povedati, že sme veľo, bo ja mám i unučata, da hodza i uča isto i po ruski, i u dramskej sekciji, i špivaju, i tancuju folkloru, jakie htore i kedy stigne. Ja še teraz baš film čustvujem i eto, ostarela sam tu, bila sam tu keď žemurovalo, špivali sme, vareli sme kotliči, baš mi bilo fino, milo mi že sam ostarela u tim društve, ali mi bilo milo i kad sam bila mlada, kad sam stvarno špivala i veljo sam ljubila špivac, bo sam stela ohaviti, moja pajtaška pocala mi u duetu, veljovi špivali i veljo sme putovali do Ukrajini i v Šadzi, baš bi bilo fino u mojim živoce. Takže ušim še pohvaljujem, že sme uspeli da dobijeme i jednu novu sekciju, to Forum ženov, ktorý robí na ruskej i ukrajinskej vyšívky i u tim projektu sme až dostali financijsku potrimovku od sekretarijatu za privredu pokrajinskoho i kupili sme novi projektor i platno za društvo, ktoré bude pomagati drugim sekcijom. A da nje utorimo vi date monografiji za 25 ročnicu Karpatov o priseljenju Rusnacov i životu Rusnacov i Ukrajincov u Karpatov, bo 2/3 knjiški u stvari Karpati, oni nošitelje, jedan od glavnih slupov zberanja Rusnacov na tih prostora. Mi verovatno napravili to, co sme museli, a to je u stvari co sme chceli. To була наш якийсь порив і наше жадання, і, а може бути якась обов'язка справ нашого народу. Тяжко буде зараз то очувати. Але я тим генераціям, котрим приходять, жадам, щоб були успішніші від нас, і щоб тоті Карпати гатірвали на многое і благое діта. Na označovanju jubileja u prostorijah Karpatov prisustovali velji buvši i terašnji členi, aktivisti, prijatelje i sponzore društva, jagi parohove verbaskih rekokatolickih parohijoh, otec Aleksej Hudak i otec Igor Volk, i na tot sposob šitski vjedno podzekovali tim kotri učestovali u tvorenju i roboti društva.
zaviju strehu šarjeku, šnihom zlatnim. Herina skiško, jarvo kazberaš, cepli grivelka, nas vesteraš. Herina skiško, jarvo kazberaš, cepli grivelka, nas vesteraš. Tohoročna kulturna manifestacija Kostelnikova ješenj naščiviteljom popri už tradicijnih ponuknji da jedni novi cikavi zmisti, kotri bi po zadumki organizacijnog odboru tej manifestaciji mali pricahnuc vekše číslo naščiviteljoh. 22. oktobra u Dome kulturi u Ruskim Keresture organizacijni odbor kulturne manifestaciji Kostelnikova ješenj dohvaruše, že tohoročna manifestacija pošvecena tvoriteljovi naše gramatiki i začatnikove ruske i umetnicke literaturi bude otrimana od 6. po 21. november prek zmistoh, ktorý še budú odbývať u Ruskim Keresture, Kocure, Đurđove, Kuli, a najvjerojatnejšie i u Osijeku u Republiki Horvátskej. So s novýma knižkami novinsko-vydavateľné ustanovi Ruské slovo a na stretnucoch so spisateľami upoznajuše školjare osnovných školoh u Ruskim Keresture i Kocure, a tiž i keresturski gimnazijalci. So svojima literaturnima tvorami za teraz iščeljem u rukopisnej formi osnovnoškolcom še predstavlja Irina Hardikovačević i Melanija Rimar, a gimnazijalcom budu predstaveni knjiški Asije Papugolej Hriška, Ahneti Bučko Paparhaji Osce i Čerešnji, Vladimira Beserminja Bojan Dvokrajan i Mikolu Šantu Vselenska Čerkotka. Knjiški, s ktorima še upoznaju gimnazijalci, uglavnim budu predstaveni i na literaturno-muzičnih večaroh, ktorí budú otrimani u keresturskim restoranu Červena ruža i parohijalnej sali parohiji Svjatoho oca Mikolaja, potim u Kocurskej čitaljni i etnoklubu Odňate od Zabuca, a tiž i u prostorijoh Đurđevskoho kud Taras Ševčenko. Tradicijne stretnuce recitatorov i toho roku bude otrimane u osnovnej školi Petefi brigada u Kuli. Novost tohoročnej manifestaciji bude, že še naščivitelje popri zo stvorčoscu ruskih pisateljoh upoznaju i zo stvorčoscu jednoho poznatoho srpskoho pisatelja. Budeme volac jednoho vyznačného pisatelja, poznatoho širše. Toho roku to bude Svetislav Basara, prilapel, že príde. I tak sme koncipovali to večer, že by sme dakuzlim predstavili naše knjižky a uglavnom, že bi bol u komunikaciji s Basarom to večer i u predstavljanju jeho djela. Rachujem, že bi to moglo biti interesantne i njeljem Keresturu, ali i Kuli i drugim u okolisku, ta že bi mogli prist. Hevto, co totu Kostelnikovu ješenj vidvojuje od poterašnjih, to ti tri podjeje, kotri som naznačil. Perša, to ta, že budeme mať novi materijali Kostelnikovo, znači z pririchtanoho 4. tomu esejoh, poetskih esejoh, naj tak povem, i ih budeme prezentovať z jednoho okremnoho večara, jedno z tamborov orkestru, z Subotici. A druhe, to, že na tohoročnej Kostelnikovej ješenji budeme mať promociju CD-a, naših svjašteníkoch, ktorí še pozberali toho ljeta i zňali krásny CD. I všelijak budeme mať promociju naših vydanjoh, naših ruských knižkoch. Kostelnikovu ješenj toho roku zavru zmisti, ktorí u Ruskim Keresture pririchtaju mladi na multimedijalni programi Dňovka. Yeah.
kýňom, dzievčatko same ostalo, i jeden po jeden lístok, červený kružok tarhalo, rúži, červený rúži, prekrasný pachňací kvet, rúži mi najvyššie kvece, voní mi celý švet. Dziewczę, prekrasne dziewczę, kraszą od tebe nie. Budem cię lubić na wieki, nie dam cię za cały świat. Dok sticha muzika hrala, mi dvojo ostali sami, a ruži krasni červeni zapakli mezi nami. Jaše je pital čom listki, s červenih ružok tarhala, a vola šeljevo šmigla i ruži svojom mi dala. Ruži, červeni ruži, prekrasni pachňací kvet, ruži mi najvyššie kvece, voní mi celý švet. Dziewczę, prekrasne dziewczę, kraszą od tebe nie. Budem cię lubić na wieki, nie dam cię za cały świat. Перший проект Руського народного театру Петро Різніч «Дядя» у сезоні 2015-2016 мал вчера вечер svoju premijeru. U polnoj sali Doma kulturi u Ruskim Keresture včera večer vyvedena predstava Vona njevinovata. Dramu Vona njevinovata, ktorú po tekstu Eugena Kočiša za Ruski narodni teater Petro Riznić Djadja režirao Mihajlo Zazuljak, a čija premijera otrimana sobotu 24. oktobra u Ruskim Keresture, publika prilapela s oduševijom. Попочало ще ми, най-секрачно. A taka pravdiva? Baš odlično, baš se mi počelo. Baš sam še zažadala už таку може бути істі глумці, да jedni другі ще появили, але цілком добили другі улоги, і то ще mi bardzo bači, zato že som zadnji čas som už nebula zadovoljna. Jedna predstava ličala na drugu, baš pre slični ulohi glumci, ktorí mali. Teraz odlično, baš sam zadovoljna. Davno už taka predstava nie bola. Evo, ja 70 rokov imam, nebola som davno, toto ti moderni kojakico, ali to stvarno nevjerovatno. Plakala sam, zabavi. Bar se mi počelo. Super bola bar. Думам, že predstava ljehla, že je bardzo dobre prijata. Co som še daku zobával, že jak bude práve pre toto, že taký tekst, že to naši ľudia už daku zvykli na komedii, tak sme ich naučili, hej, že to jeden taký obrabia inšaku tému, ale evo, ja vidno, že ľudia prilapujú i také, že to, jak som hovoril skorejším, že znajú ľudia, že i to život, že i to taký, nielen radostné chvíľky u živote, ale máme i smutný, nažaľ, môže byť veci, jak treba. Основну нитку драми Вона njevinovata tvori njemoc zvičajnog malого robotnog čovjeka u borbi za pravdu pre nanješenu mu nepravdu od valalskog bohača. Bar som še prijemno nje spozival, jak publika prijala tú predstavu, pretože to aktuálna téma je Nješka, že nie gazdové hejt parasti i toto, ale máme fabrikantov, tak to všetky známe, že sme u takej situácii. Tekst taký, že sme domali, že dosť ťažko z neho vycáhnuť, zdá dávno je písaný, ale všetky v jedno sme še truzeli, že by sme to, ja dúfam, že
udala še predstava. Dom, keď mne na Daskejro zavodi vyvolalo emócie až i slizy na oči, dom, ja verím, že i publiky nebolo svejedno u sali. Hovoria, že najčešće zašmejať ľudzoch i odbaviť za co šmišne. Vy to zvládali u veľkých úlohoch a teraz ste mali jednu úlohu so všetkým suprotnú poterašným úlohom. Jak ste vošli do tej úlohy i keď ste zadovoljni, jak ste ju vybudovali? A sprám reakciou i beše do kolegov, ktorí mi utvoria, že som ju odbavil dobre tú úlohu. Veľa som študiral o nej a u dneškajší čas neťažko nájsť osobu, do ktorej ešte treba užiť, že by si bol taký. Stretáme ich každý deň i na roboty, u obštiny, u súdoch i všade. Takže som len preniesol daco, co som videl zo života tu. I dúmam, že co ja znam, ja dobre bavím to tých komédií. I veľi režisere ochabjajú také úlohy, jak čo ja teraz bavil za takého druhého. Okrem, že znam odbaviť i také úlohy, ešte jak lov na zivý kačky, keď som bavil Kušaka. Keď som vyšol na binu, keď publika všetka počala šmejať, až vec posle 5 minút ukapčali, že nebavím komédiu. Tak i teraz, ale teraz verím, že obačali tako iz počátku, že kto som i co som, že som to gazda, ktorý nepatrí ani za ľudzov, ani nič, ľudze mu číslo, jak hodí statok na salašu i co ja znam. Tak som še postavil a dúfam, že še mi udalo. Ty mi budeš utoriť. Chudobo jedna. Narobio vás očenjem. Narobio ty. Tovaju zbojniku moj majetok te pasuje. Не това е. Беше се сами добра паце. Я за вашу кону не била, ти сами ядячи. А и ваша шера съм испалил. Ciganiš! Dlho dozrevala peše u nas tota predstava i mam prosto upečatok, že až dneška vyšlo za nas toto šitsko, co še hromadzelo na tih proboh i na tim hlatkanju toho šitskoho i to ti emociji vyšli. A vidiše mi, taki mam upečatok, že i publika toto počustvovala. I dojam, že to najvažnejše. Drugi časi boli drugi Nješka. Hej, drugi, Nješka i Šak. A co ti znaš? Šal še boli češki čas? Kto si najbardziej pomáhal, že by si zvládal úlohu? Zazuljak, on je režisér Tajska. A druhí kolegové, tvoje glumci, pomáhali ti? Hej. Jak si zadovoljni, jak ste dneška vyvedli predstavu? Super, baš mi špače. Najs nespodzivali me až i sami glumci, jak im to všetko dneška lehlo i ozda i to tí streamovaní môže byť z emócií, kotri potrební, hej, u tej predstavy dneška najs práve vybuchli na tých mestoch i tam, kde treba. I co až mi vidí, že i publika počustvovala, bo jeden taký relatívne český text, drámsky text, hej, tragédiu, i až dostali i aplauzy na otvorenej scény i môžem povedať, že im mne na 2 zavody rozplakali. Dramski tekst Eugena Kočiša Ona nevinovata peršira za teater išće davnoho 1955 roku postavil tiž u ruskim keresture režiser, po ktorým naš profesijni teater noši imeno Petro Riznić Ďaďa.
Počitavani patrače, було то шицко, co sme vam pririhtali za Nješka večer. Reprizu televizijnog magazina možete opatriti tej noci na 2 hodin i na štvartog na 21 hodinu i 30 minuti. U menu ekipi, ktora pririhtala i realizovala Nješkajšu emisiju, žičim vam prijemni večer. Doviđenja.